asap sekarang sudah berada di Simpang Rangkaya Jalan Exxon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Kabut asap sekarang sudah berada di Simpang Rangkaya Jalan Exxon, pas di perusahaan gas negara DHI. Hai, kondisi di Aceh Ronyo, kabut asap di Jalan Exxon mobil bus. Ya, di Kalon, anak di sapu bus di